Ka-Office District Medical and Health Officer DMHO ke District Riboy, hak arpusau trik uyayong arhajar arpusau, kala penlong ya ke jingrakye, ya ke National Deworming Day, ya ke bala penlong hak ke skul jong ke Jubilee Presbyterian Secondary School, mau pedang Saidan. Hagane sengi la penlong ru ya ke kejuk program haman ki Anganwadi Center, hagi senong beper, balayo aru bansa mi gidawai we asya barok ki kena ki banado sisnam hado kat kendai senam karta. Lengba kene ke program kajing tumu kalong ban pendo jaj ya kajing don ki we ki kena. Ki bana do si senam hado kat kendai senam karta. Lengba ki skol bat ki Anganwadi Center kenang ban la banadai ki kena na kajing kata we kajing pang boper haki brio. Habakran nega sengi ikong Ji Wadri District Health and Education Officer yaitu balengba kene program ki tumu ban ajing dai ki kena na kajing don ki we haki kena. Reka ba ai kini kita Arsian hakisisnem kata ubnai yayong bat ubnai risau. Bat kini gidawai kini rap ke benyada na kejunan uwi aki kena. Syo lekenturu iki kena bagi dai bandi ti kena uni dawai rengkat kejing dek kuat daga basat bahai kiti haswa bagian bam. Bat anda kiwan sabar kenang bagi jabok kena meyok bandrung syakpo ha bagi bam jeng bam deki kiti. Ti ya uni dawai ni ai arsin hisnem kata haka ubnai April Bar hadian riu benai, ni saai biang katakan nong ho benai Oktober. Tiau ni udawai ni ai gitu kena kibana do Islam kerta, ado kena Islam kerta. Ya baro ki kena jom baro ki government school, government aided, SSA, private schools. Mo, ti yau ni udawai balai ni ai ni udawai, nomor uni udawai yarab ban penyap itu kiwi ki badan ki snare ki joni nai kham tam le ki khna aba ki le dakai ki lakai ki thando ta gitu ki tersem le ting ting jom ki rum ki thando ko ki tersem ki ha ki tersem ki laban dan gitu ki wi ki bar ki dan ki wi naman nang tu thando rung ha tersem nang tu ki wi ki laban dan nang tu bat ki bam nang tu ka ju ka ti lamsan Nomor tiong badi bansat bahada ka sabon bato syuaban bam bat hadin de filadep bat le chabar mo ban ne panhanai tie da kenmau bahaba ki di bansat bahaya laki kiti syuaban bam bat hadin ba ban chabar tie na fi bam ki ki jhur ki chep syuaban bam ro da kenmau badi bansat ko jo ong ayen ong yi me pa jong fi bat baro ki bayin ba di benda sat choban mam yu jhur nu jhur ne uso di benda sat khoi bhai ki bananta sabab namar ting ting kila bandan kiti kinyang kila bandan kiti bi ki bangim la ban yi dapat khamat ko jini mo ti hadian pat da fi yuru na fi le chabar fi di ban phong ki sipar ni ki juti namar teng teng utu don utau hokwam ubal aban rum hakini ki slak jar nang tu ulaban rung si kisnir di jong fi. Tie kini ki balai ni yuru banyadan kene jing dunasdam. Namara dan uwi hakamet ju briu na briu utar ko ke kasnam.